Panyaza Lesufi a re o belaela gore thuntsho e diragetseng ka kwa Innerdale e ne e rulagantswe. A re ke tiragalo ya boraro ya mothale o kwa tikwatikong e tsereng botshelo ba mogokgo. Tiragalo e ka golagangwa le thekiso ya dibuka tse Lesufi a reng di ne di ukametswe ke kgotlatshekelo ya sekolo. Bosetlhogo bo diragetse morago ga gore go fitlhelwe email ka mopitla e neng e botsa ka dithutego tsa mogokgo le ka tsamaiso ya sekolo. The manner that we appoint principals must change because the current format is creating problems for all of us. And the third aspect obviously is the caliber of leadership, where people that believe that they can remove you and put themselves there, and they go all out to do whatever that wants to do. I know the principal that was removed, that was killed, we had to get another principal outside this community to demonstrate that even if you can kill somebody, it does not mean you are next to take over the post. Email eo e tlile go neelwa bothati ba molao go dira dipatlisiso. Lesufi o solofela fa badiri ba bosula bo ba tlile go lelelwa ke ditshipi. There is a lot of things that we have to follow up. There's a lot of people that we have to go and interview and all that and get things going. The other forensic leads that we have to follow, it's one of those. Others I cannot divulge as to who else we're going to bring in order to win this case. Ga jaana manaane tsamaiso a sekolo a emisitse nakwana go fitlhela barutwana ba neelwa tshedilolo ya maikutlo. Ka fa go jeleng baagi ba re ba tshogela matshelo a bana ba bona mo ba dirileng boikuelo ba gore tshireletsego kwa dikolong e tokafadiwe. Lefapha ga lena tekanyetsokabo ya go ka thapa ba leta motse kana dikago ba ba ikatisitsweng sentle kwa dikolong.